Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. В 2009 году искусство азербайджанских ашугов включено в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Искусство азербайджанских ашугов считается символом национальной идентичности и хранителем азербайджанского языка, литературы и музыки. Ашугское творчество, по своей основе являющееся свободным, отличается весьма широким и разнообразным содержанием. Ашугское искусство включает в себя эпические дастаны, песни, воспевающие свободу и героизм народа, а также сатирические и юмористические песни, в которых воспеваются дружба и любовь. Ашугское искусство является синтетическим искусством. Ашуг сам пишет стихи, сочиняет музыку, играет на сазе и сам же танцует. Часто исполнение ашуга сопровождает исполнитель на балабане и ансамбль духовых инструментов, но основным музыкальным инструментом ашуга является саз. В 20 веке были выдающиеся деятели ашугского искусства. Один из них – Ашуг Пери из Мараляна. Вышли также талантливые ашуги из Бурчалы, Генджабасара. Среди них член Союза писателей СССР, выросший в Нахчеване и пропагандировавший ашугское искусство по всему СССР. Особо следует отметить Ашуга Набат Джавадово, основателя ашугского меджлиса во главе с Наринж Хатуна, внесшего значительный вклад в развитие этого искусства. Ашуг Пари Меджлис до сих пор выпустил десятки талантливых народных поэтов и исполнителей на сазе. Среди них президентский пенсионер, заслуженный деятель культуры Улдус Гулиева. После Наринж Хатын Гулара Азафлы также внесла важный вклад в развитие этого искусства на протяжении многих лет. Она также взрастила много талантов. Среди них ценные работы Парваны Зангизурлу, которые все еще актуальны сегодня. Она подняла престиж Ашуг Пари Меджлиса и распространила его от Грузии до Турции. Çoxdur gümanım, ay qız bu nə qaş
tamaşaçılar, bugün bizim verilişimizin növbəti qonağı sizə də çox yaxşı məlum olan. Уважаемые зрители, сегодня в гостях у нас Парване Зангезурлу, глава Ашук Пари Меджлиса, которую вы хорошо знаете в Азербайджане. Спасибо за то, что вы цените Меджлис Ашук Пари, а также за то, что пришли и просветили нас. Как давно вы занимаетесь этим искусством? Как вы знаете, Ашук Пари Меджлис был основан в 1984 году по инициативе Наринж Хатуна. Народный поэт Гусей Нариев и Наринж Хатун решили создать такой меджлис. На протяжении многих лет его руководителем являлась наша незабвенная Наринж Хатун. В меджлисе выросло много талантливых людей. Таким образом, женская любовь имеет под собой истоки, восходящие к глубокой древности. Во многих эпосах женщины ашуги, находящиеся на площади рядом с мужчинами, обмениваются с ними словами. Я возглавляю этот меджлис уже 14 лет. Недавно мы отпраздновали 40-летие нашей организации. Какую работу вы выполняли на протяжении многих лет? Мы уже много лет ищем талантливых творческих женщин. Мы привлекли их в наши ряды. Наша цель – познакомить с ними наш народ через эфир. Что привело вас к этому искусству? Я из Зангезурского края, западного Азербайджана. К этому искусству меня привела тоска по родине. После того, как я оказалась вдали от родины, моя страсть к этому искусству возросла еще больше. Я рассказала в своем стихотворении, что этот инструмент мне так же дорог, как и земля. И когда я слушаю его, она напоминает мне о земле. Когда я слушаю этот инструмент, я думаю о наших родных горах. Я помню наши леса. На мгновение все оживает перед моими глазами. Həsrətindən oldum xəstə, həsrətindən oldum xəstə. Eylə dərdə çara, ceyrana çara, ceyrana çara, ceyrana balam çara, ceyran. Eşidib dərdim qansan, söz eşidib dərdim qansan. Mən yanana səndə, yansana balam səndə, yansana gülüm səndə, yansana balam səndə, yansan. Özün bir gülək tərlansan, özün bir gülək tərlansan. Niyə uydun sara? Ceyrana sara, ceyrana balam sara, ceyrana sara, ceyran.
Kadın ve saz. Ağız büzenler oldu mu? Женщина и САС. Насколько это востребовано? Количество людей, посещающих нас, еще больше возросло. Аншлаг был на наших концертах всегда. Что означает САС для каждого азербайджанца? Это означает наши национальные ценности, наше прошлое, наш ДД Горгут. Мы выступаем на Дуния ТВ уже 10 лет, сохраняя наше искусство живым и раскрывая таланты. Мы пытаемся показать миру наши забытые национальные костюмы. Об этом говорят звонки на нашу программу из-за рубежа. Daşına kurban olum, her daşına kurban olum. Melek yüzlü güzellerin, melek yüzlü güzellerin, göz kaşına kurban olum, göz kaşına kurban olum. Yaşayırsan amalında, yaşayırsan amalında. Kazandığın hak yolunda, kazandığın hak yolunda, savaşına kurban olum, savaşına kurban olum. Savaşına kurban olum, savaşına kurban olum, her daşına kurban olum.
demişken hansı ülkelerde oldunuz sazımızla? Какие страны вы посещали? Наши девочки побывали в Грузии, Узбекистане, Турции, Казахстане, Иране. Они принимали участие в мероприятиях, связанных с тюркским миром. Türkiye'de, Kazakistan'da, Özbekistan'da, İran'da bəli Türk dünyasında çoxlu tədbirlərdə olurlar. Elə bu yaxınlarda Sevil xanım da dəvət ediblər. Bir-iki günə getməlidir Türkiyəyə. Amma sizin kollektiv haqqında mən daha çox məlumat almaq istərdim bizim izləyicilərimiz üçün. Sizin burada oturan bu xanımların hər kəsin zəhməti. Не могли бы вы немного рассказать о своей команде? Это всего лишь часть нашего коллектива. У нас более 100 членов. Благодаря упорному труду этих женщин мы поддерживаем деятельность Меджлиса Ашук-Пари. Севиль Ханум, художественный руководитель нашего Меджлиса. Судабе Ереванлы является заместителем председателя Ашук-Пари Меджлиса. Сейчас у него, вероятно, больше работы, чем у меня. Мы сами себя финансируем, покупаем себе одежду и не позволяем Ашукскому Меджлису распасться. У нас много местных поездок. Beraber çiyin-çiyinə Aşıq Pərinin bütün əziyyətini çiynində daşıyan bir xanımdır. Südabə İrəvanlı Aşıq Pəri Məclisinin sədr müavinidir. Sizin burada bu balaca gözəl kabinetinizdə. Я смотрю на ваш офис, как будто здесь находится часть тюркского мира. Mesela Türkiye'nin Atatürk buradadır, Türkiye'nin bayrağı, sizi Türkiye'yle bağlayan. Здесь преподают многочисленные виды искусств. Многие из наших девушек – ученицы Севиль Ханум. Нас же пригласили посетить Казахстан. Надеюсь, мы придумаем хорошую программу. Пользуясь случаем, хотела бы поприветствовать весь тюркский мир, ваших телезрителей, поздравить вас с Новым годом и пожелать всем всего самого наилучшего. Pərvanə xanım, məncə günah olardı. Bu qədər Aşıq Pəri Məclisində iştirak edib və sizin səsinizi duymamaq özümə bağışlamazdım. Yox, mən bu aşıqlarımızın yanında oxumaq mənim üçün ancaq elə belə zindirilir Pərvanə xanım. Yurt qədər doğmadı telli saz mənə, yurt qədər doğmadı telli saz mənə, onu dinləyəndə el yada düşür, onu dinləyəndə el yada düşür. Zirvələrdə uçur xəyalı köhlənim, zirvələrdə uçur xəyalı köhlənim, yamaçdan dərdiyim gül yada düşür, yamaçdan dərdiyim gül yada düşür der, dünəlim ayder, dünəlim ayder, dünəlim ayder, dünəlim yamaçdan dərdiyim gül yada düşür. Ay maşallah, çox tərəzə. Bizim ana vətəndə el gözəl, dağda lalə çəməndə gül gözəl. Bizim ana vətəndə el gözəl, dağda lalə çəməndə gül gözəl. Ömür gülən gül gülən baharda, ömür gülən gül gülən baharda. Gəlin kimi bəzənmiş çöl gözəl, gəlin kimi bəzənmiş çöl gözəl. Sən də al əlvan geyin sevgilim, sən də al əlvan geyin sevgilim. Aləm gülür sən də gül sevgilim. Sələngahın yaşıldız göy meşə, ürəyim olsun evin sevgilim. Sələngahın yaşıldız göy meşə, ürəyim olsun evin sevgilim. Ürəyim olsun evin sevgilim.
yerdə bir danışaq bir gülək bu yerdə arzumuz açsın çiçək bu yerdə bir danışaq bir gülək bu yerdə gölər qızı günəşin təlindən gölər qızı günəşin təlindən gəlin təzə don biçək bu yerdə gəlin təzə don biçək bu yerdə sən də al əlvan geyin sevgilim sən də al əlvan geyin sevgilim aləm gülür sən də gül sevgilim Sərəngahın yaşıldız göy meşə ürəyim olsun evin sevgilim Sərəngahın yaşıldız göy meşə ürəyim olsun evin sevgilim ürəyim olsun evin sevgilim Qanadatsın bu bağda nəğməmiz Bülbül kimi bu dağda nəğməmiz Qanadatsın bu bağda nəğməmiz Bülbül kimi bu dağda nəğməmiz Aşıq pənah inci saç dilindən Aşıq pənah inci saç dilindən Gülsün şirin dodaqda nəğməmiz Gülsün şirin dodaqda nəğməmiz Sən də al əlvan geyin sevgilim Sən də al əlvan geyin sevgilim Aləm gülür sən də gül sevgilim Sərəngahın yaşıldız göy meşə Ürəyim olsun evin sevgilim Sərəngahın yaşıldız göy meşə Ürəyim olsun evin sevgilim Ürəyin olsun evim sevgilim Ürəyin olsun evim sevgilim Ürəyin olsun evim sevgilim İndi də bizim Südabə xanıma müraciət edək özü haqqında bizim izləyicilərimizə. Теперь я обращаюсь к госпоже Судабе. Buyurun Südabə xanım. Sizi bugün burada görmək çox xoşdur. Həqiqətən çox sevindik. Рада вас здесь видеть. Мы были очень счастливы заранее, благодарим за публикацию Ашук Пари Меджлис. Я здесь уже 10 лет, но уже 3 года работаю заместителем председателя. Я жила в Таймырской области, город Норильск, Россия. Я публиковала свои стихи в азербайджанской прессе. Однажды Парвана Ханум позвонила и сказала, что ей понравились мои стихотворения. Этот звонок меня очень вдохновил. Я спросила, кто это. Она попросила по приезду на родину посетить Ашукский Меджлис. Я приехала и осталась здесь. И теперь я с ними. Soruşanda ki, kimdir zəng eləyən deyib, vətənnəndir bu söz. Xoş o günə, ay Südabə, Turan eli qurularsa, yumruq kimi bərkiyərsə, bütövləşib bir olarsa, Türk elinə göz tikənlər ürəyindən vurularsa, edəcəkdi gələn nəsil, alqış Türkün birliyinə. Odlar yurdum, canım vətən, gəl eyləyək, çağırış Türkün birliyinə. Alqış Türkün birliyinə, alqış Türkün birliyinə. Çiçəkli çəmənin özü kəlağay, çiçəkli çəmənin özü kəlağay, Al-əlvan naxışın bəzəyin butan. Al-əlvan naxışın bəzəyin butan, xatırladır bizə yazı kəlağay, xatırladır bizə yazı kəlağay, oxşayırsan könlü gözü kəlağay, xatırladır bizə yazı kəlağay.
sən, uca zirvəsisən, şəlaləsisən, uca zirvəsisən, şəlaləsisən, həya simvolusan, başörtüyüsən. Həya simvolusan, başörtüyüsən, oxşayırsan könlü gözünü kəlağay, oxşayırsan könlü gözünü kəlağay, hatırladır bizə yazı kəlağay, oxşayırsan könlü gözü kəlağay. Abırda səndədir, İsmət də səndə, ləyaqət də səndə, hörmət də səndə, ləyaqət də səndə, hörmət də səndə, dəyər də səndədir, qiymət də səndə. Dəyər də səndədir, qiymət də səndə, budur səadətin sözü kəlağay, budur səadətin sözü kəlağay, hatırladır bizə yazı kəlağay, budur səadətin sözü kəlağay, oxşayırsan könlü gözü kəlağay, hatırladır bizə yazı kəlağay, oxşayırsan könlü gözü kəlağay, budur səadətin sözü kəlağay.